Ya mo kwa babiem Adom Badwam TV Badwam dwumadi so ya de radio asese ne 9th July ye nyina ye won kwate ase enya hwe kura na kwa ni nyina ye adwuma obi de ntesa onye super ya Adom tu sori afana sedama no eno ape no hia firi ho onye usika onye okapre fa sedama na rade medase wakoso aye ne a oye no eno so ne ye odin o sori anya wa ho odin nye otumi ne unyansa nye osika bi ana won papa bi a oda so ne da papa bi a oda mu eyo no a obetimi a genesis ye oje a woni se tie da na se me ne incoming power to the people koswa obaya missing link say ya Bismarck Akwasisia aka Mr. Akwasisia Watson to the people no baby da fomboko maji watum oh yes sir say ejuma da bia meka say empeni say agrobe so a efra anopa ti eno ani so manfo anu mo atimi am wanye so a abontensofo hu ntimi wonye so manfo no mo ana eto aba no so manfo baby a was seeing also mo ne kodi ho adanse ya kwasinse am kana wasem obetimi aye adwuma no so o kana sa de ne me no ya adwen ntime da so na tina munya abekwa akọbọ amane no wo fi se na meka so mo na de amane bo no ekọ so mo no shada kurukuru wa imu mo adanse nimmi wa aha na wujina na omo na nim wa nti omo na betimi a kire mi ene wo me yate ase se dan mu na wujina constituency o sa anya constituency na de wo kan wo mo na nim wa ha mi wa adwuma no so wo mampon o ti dan mu ase omo nim wa ha ebedu no obi de ko wa adwuma be start na nta na pie free yakọ obi a start 208 and was starting here I wujina had the power to the people amanta mom me do udidie ni too much because one na sa ebra no wason de da bon krata na online stories na tie na enura no mofra no omo so omo hu so oh me yeah say yeah Adom news omo say o sa de bia no na hyase no ya no why anxious let say ebekọ say to me sure say beginning omo interviews no mu no na ise hu kakra ho ba later on omo ba RM ne de na ya say aye ti egusu aye tumofo ebefa enye mo na mo adi kan ena enye mo so na mo bakwa awieye ya yiye bia na ye de abedu ho nti say ye adi kanfo no firi mo no mo twere die omo ahwe mo de last omo twere bi isi ai eno de sa na ya tie because ya te say I just say nunti na ma ala say awofo ni bia jump omo mba mo twere DCS BC because bi mu adwempo bi sa ahwe ade so be the last BC Ghana be recording but say ya ni nyina aka ho ya dia fam say O level say level GS pen for be din komo no this year numbers no kwa ni mu pa na omu trace a enye nkora ni nyina na wo form 3 ebi wo form 2 ni e jump omo okay amoma ba omo etwe maybe education na anko ya ma awfo na antiase tine bia me ma akonsi me pressure me baba betwere this year yenya but ade obi abetwero so hwe de wanim uko school nko de obetwero me na sa akra ne ya de no obetimi akotwere twa me ni issue ho because at the person yonkofo bekura no more form to betwere omutimi etwa ye nkra bi wo mo e sharp pa akra me say last year science and math quiz student back from one of the schools called last competition I didn't know no form 2 no sharp and what share the performance so o tim say so be do 3 na dia this on form 4 sa e ni ye adwuma ya me sa kra ne dia form wa go betimi abetwere sa kra ne dia bi exceptional yes o kan ya no wache oba enu sa na ya no mu dia ya o be ready na for trim ba wo school bi kwa akone ne o kone ne na sa wa ware ye adwuma wo ba na se afena to school so oboa you so twa no apase what you say ti nkura na mo hwe ye no kone nyina ne enne na adwendwen bi ani so sa enne na light bill water bill rent transport bi ani so na ma me no papa de adwen a betimi asua de yero ho na so twa ba be ye adwuma de a e wo so to so wa sa family no parents no ahoden so mbeboa no me be sua de na to so kwa wadim ene say PhD kura na abebo no age 20 kura yero ho na bo
na wo kɔ ware hwɛ wo no be ye homework wo be ye homework nso wo homework assignment e wo so ye enye emwa sa de nenye wodwuma kra mayo adwuma mai na wo sɔre ahomakyin a hwɛ ti mo nyere mo ho mo de mo ya lucky system no ma wo fo mo de ato ho wo de wo no de ani so obesua de wa yere ho osua wa de awie na wo hɔ no no nti eno so kwasi wo mo ye science na computing yeah nti ena na ICT fo wo mo ani computer no there's a drawing na a draw board no wa so na no mo de ko erade ne mo boafo eno na ya na ye be combat yes and come on for yes yeah sa de enya ne na start atena we free tete e ko say oh enya hwe ade hwe exam na bo enya hwe na nkura de ko yes impedifo enye mo personal start but at least your kwem be betimi afa so betimi deal with that situation but no so yempe kwem be so because ebi mo so ye challenging because ebi kura na nka o ma so se ye de koma omo facility no call for say equipment ye de ko se he edan na esi wono nye anora news is o hwe edan bi a nkwa no so mo hia laptops ye de ko se he edan ntokura de da ho ne mponche ewurawura mu no ehe na akọ connect no ebi musu ni light enti me nhuru how a penifo be ye no dia because e ka se be yo se laptops ye chede ama student yeah e Ghana fa na ba bia obi enya bi de se omo rolling kakaka yes e be ko Ghana fa na ba bia se light no enti my laptop you know my laptop in such a way same e betimi a sustain for at least best a week the power no yeah ebrese ye ko charge ya ye movie ni nyina na akwa charge say be semi sade ti ye ka se be ye afie be ti because ade a me ko twena me hu bi dade ya na ya ade no so practical no so ti me ka wutiri mo yeah abrofu yi ko mo na abrofu ne ko mo ni sasa practical no ko hwe se nkura yi abrofu nkura yi no homework o nothing chef man me o ye science and math quiz woman also on the last 2 years we need to kwan yeah na in fact so no aka betimi crack as omo no mu kwan through our science quiz we need kwada no ma ben pa but him say so mu tu kwan ko dru ba bia niema na nkra respond no ene man bi ka say omo show no mu ntimi ankere but we were able to rattle so blah we could do a catch say show me this in the world won hunu ba akokora wa wi aguni and also catch up also catch up president Kufuado omo free akonto bo omo president the president ko 2 years ni ya bredo so it tells us all say ye equip your science labs no enso yi cause ya me fafa ne de ka woni made no ti so o say hu practical enu kan wa ene na say wa wie kura nti we de mpanifo wadaro ma yense mi ntuma ene yense am sure mo na say no a hu se bibi fufuro bia na de aka ho ba yen wuso wo hye wo de bi hwa ansa no wo ma nti 0302 211 701 702 703 0302 211 701 702 703 and kabeye ye de pass wona nke no efre ye ne de nke na mu fam te kakra na afoforo no nso mram na moaye na mo ba e bi enu ade o mu hu no oni o mu di nkom mo sesai ne entie ho na de enya afoforo a apart from enu afo no ye nya new ones na nke beye ye de pa nso afoto bi afafem so afoto bi a fafem ne ya chire fo no nso se ne no na ye kam me hu story baby na me ntimi confirm ne entertainment bi kan wasem se ene se untumi nka yes ti vigilators no still ya besro mo say ba onim me so me ne ochehye ni bi di nkomo won se uhu uma na titi ho ana unua nkuma mo ye nsohwe na uhu se enkura yi mu kire won bi obi wi no ho abusi obi na as a vigilator supervisor waye niema odo won sa kwasensen ase no eni kwan se obi o kire sa akra ne ye bibia se oje na wa kire no tato so sa akra we ye sei te na mark ye different na wo hwe pa bia o sister ketwa na wo ba bi na untumi nkanti no I think say invigilators and supervisors na ye kura no eno ye calling and enye se bi omo ye ne de eni temane abada but so won fa no ye nsi ho pa obehwe ase aso na esi ho and a basa so a wo teacher ni no supervisor na invigilator una ya affect you na so wo hwe sa akura hu kire no
tum so bi wo hwan ko oboa no nanso enya saa na emra no a wo do sa ko hya ase no saa na tie esre mu nkura no mu nsua de o me fe na me pe kra se o mu nti o monim hunu na mra fo ma o mu nti o monim mu ni atize ne nkura no security na ya na o mo de ko no eno so ya na scary pa atize o mo police for ntra nwia na se baby a treat because of the because enyo bia na etimi sa de but invigilator ti wonim ko menyine sa ko da bia no wo ko se invigilator ba kire made there but at least tin no say oh o hwe anim kro no nya sa teacher na etimi ka kai no any man become so yenye in first caller era fo no pay mu ache mu akwa ba me jo so ma me nurse na pom nyango pa Adom eno abai won wo ka se me bia de mentias because me bon party ama me ba so be charge no about say wo to dey wo ka se nya de mentias me no ni akwasinsia ya te wadaro ma eno ba no se yete say ne nenso nyakopon se nka no kure me ba ne be du fie be no num ne fa because we was and won call school or because call Roman St. Peter's Roman into ba na me friend be say call say no so yeah nam say yes saying also yeah I'm saying the nyamia me aka wani me de edoso nam so person me person yet say wo pepepe nti o so na dem pa bata na chi because the question is am so me pe bo na me tina mane empine ni so ade hunu abem because we bu na be mo esi dem ba be support me abo na we kwa di empino because no she nyama akeka si ni school fu nyama mo ye na metuma kasa Adom efe won mo de mufua ya da se mo de mufua papa o TV ya da se papa yanko oboase yenye edofo ho medofo no pay yamu ache hello oba pay yamu ache good morning ba chama ka se fra akwatia me afiba you do na fe me afiba ba chona pese me dey expect to money mo school sem ya me ba we ss obetro agesti ngu boni awaye afa odi nkwala boni sem o school na thank you man punishment na kwala jimi pi sisi ano on betro agesti teachers ni nyina so mo mpene ma kwala na ntro ayam ya dwendwen akwala ko school 2.5 year mo de mo man kwala na ntro on so mo ma kwala na ntro sisi mi wana mtu bia mitu e bia fa sa de we ma ko to pa kwa mata ba ko se do me ba ko so mpene ma kwala na ntro nani e se ne nyame aye madum amenya ho akwanya me dia frɛ bisana ka mama me ho adwinkyere wa ko hu headmaster na nkasa me ba cho an yakɔ wakwa anye yie ya anye yie na se oba no de oyeye no eso ana de no ye me ba cho me fan se odeni petia abonten ena omo friends a wofo ne mbra okay ena me di kai ko school mu ho no ena kwala no chese do see you know na se madam le chese se de we deni pepi no person mo twene ba form 2 na kwala se ne school ku a onko bi mu no betene fi ena ne kasa ya no so be sa ko back ena ne koi ya kebiala okay ya kebiala chopa me da form me kuta madam yin se mu da form ono ne assistant wo school mu ono mistress ni no ono chese ma mistress ne kasa okay ono na so oka semo if you ma ne wo mi se waye we nyina awie na emfa ko GS officer what district what because teacher ni bie no obetimi asi akwada nkwan so ma na ntry exams not even so the school fees that's see school fees there teacher ni bie no obetimi asi akwada be nkwan so ma na ntry so hwe so ko district officer the best no metimi ama say exams do be yi akwara na ko be for percent out am na akwa kotwe say teacher for so mu ntie wo a for education office why o meboa ya da se be yi wate ha nyame be ye ye nyo foforo so me dofo no pay mu ache mu akwa abado ba Badwam so papa sister fi ma je so oni akoma akis mi se hwe kwa ni ayo ho boko de adonia hwe be kwa ye boko e to nka ache ye ntie we madu be kwa ye ni ama menchi oba ahima na beni wa what hwe be kwa sister fi adi bi koso e wo schools ni ma teacher afo ni bi mo alert e bi mo emwa ye nkwala no wo be ye di se enne school ni kwatwara na teacher afo ni bi aka se omuntu ya apo office apo fees a school ni ba kun bi atini tro etua 3 million 300 na
3 million say the kotapo e dia mankwala na ye fese wa ma wo ba ansu ni nkwala birima wo nyina usuma no iti se tite ni a wo kasa nkwala ntu afọ na mo fa ku invigilata na dia di pa na akura no kotro na se bia wo yare ya panye be na akura no nyina on fa wo tetanus kura no bo malaria de iti mesre se enya po omuma kwala na po mutiri nye de enchro ni obetwa no ontwa no timi ko ss a ontimi nto aso nti ne no kwala bebere a ne ayo ma dia free school because ss a wo ri ayeyo ye du ba nti mesre enya po nye nto aso yada se papa yada se pa kwesi semre no aso here it will quick kwa bamfa daybreak and to also say defense hotel says nti snake for be defend achem some hotel no enya so mo bi na tell mo ton na bibinti e na abanisam 3 teachers are arrested in Bekwai, 2 vigilators are arrested in Bono region. It be in a course of yes. We nam pesa mekano yes. We nam pesa mekano yes. But you can read as and one. Majority backs Chief Justice request. Chief Justice MP Judges Rebecca one of Supreme Court na don't care so much your film say or more F-wasum. Omo chiremu di entia. Yes, I said dom kuma no hu ne say asa aban yi sesa ne nkrofo na egu ho no mo. Ena dom dodo na ba be chiremu say nyesa ha nti ukomu a e ba adomonline.com so wo ho uti adom news so a ye de bremu say de tie no adaro ma ono abo emphasy here mo medals incoming enti ha na brema kwan na no penso ye nkomo e wo de bonkrata nso yenya ho kwan bi e homa no tum ne de besie facha ye nse ye ntimi amfa wo chena se ye nyina ye wo nkwan wa ho de ne be try na ye bie lines no so amon na emum ye kwa agudie mu nsam no to so na health tips so aba na otwi mu cerebral palsy ho enkomo na yedie na ahosepe beba komo bi so ewo ho asemidi kan beba na afempensempensem mu akoso na watena Mr. Ani entena share live ewo YouTube Adom TV Tube and Facebook/Adom TV ana se adomonline.com ko hono mu na wakenkan na social media handles ni nyina so ye wo ho podcast ko hono mu so a hu se ye de audios no egu ho ti Adom TV ye wazo ye no enya ya no fafa keke na ye de ka enti sectorial debate sha se nyankopon ya Adom efia dai ti no no de NDC ni MPP womo ene ye de womo esi ho obia ma kire health say ni say na wo ye efia da kwa ye start with energy yes energy enti John Jinapo John Jinapo yeah what's a former deputy energy minister okay un say ma ko fa and what for nua John Jinapo and Ejapa Mesa yeah former deputy energy minister but now tourism minister na bebe fia na the energy for na enipa ni wana enipa ho ana say so say obia wo before the ko aha anto omo na yi omo be yes omo na yi omo se kasa ni achi we problem yo ene ye tinyame yadom aka ye bedwam ai drivers be ba no stakeholders bi e mata bi abeba aha memma eyitire sa omo reps nyina beba no omo nyina bi sa sampanifo we nyina and so the hunu of their party for them when it comes to energy especially in Kenya SM sa enti no said ya kind of sectorial debate enti a debate NDC baba be kire wo mo de wo energy mu MPP so baba be kire wo mo de wo energy mu na fe me no mienu na ye de energy ne ya de no ye Kenya ye de pamade ye de yitire ye de fele ye ya san komina no ye so enya kwan ne abusa wo so wo hwe ye so de a wuntime ma ha wo so akonya ne beba e be bie phone lines no na fe wo so wo de aba enti no se sa ne ye kono ye memo chu ade ne ngu yasum sa na bi enti ene evidence base omunie ti da bia emu ba ko na obeba no ye hwe na nya adwuma ne arefe ye started in time kran ko ye ko yanim dada enti no Adom TV ya na ye beba because I have election headquarters kokromoti power election ho asem enti omunie fe kama yes ye ne you too adwuma na na ye no he's also na pie no nyese sanko brown sini na income ejina se dipa me ensa no honorable John Jinapo na honorable Ejapa Mesa we ni penfo mo eba nyame admada fiada ofia obi eba abekire ne waye ene ne wo ba abeye eba energy ho sensemu a na so nya kwanya ebiso mo question be bisa no beti obehwere no obiso mo question no matime yi
ni nyina no dia man ti da fiada live anya recorded mpo na ti wo hwe no de o kan bia ye de wo kan da no 7:30 pepepe ni ejinam ba show no de start 5:30 yeah ti sa normal show no a ene ya pone ho no mo a ye de be sectorial debate no ti sa na ye de be no Friday bia na ya hwe na ye de abroad policies ahodo roads water health housing sanitation this enyameba youth and sports September dia na education wa manko adia free sample kopem se beto abade oso mu nyina yatimi ba bekirem ni omo beye de amaye tidi efa empanifu a we Dr. Mahmoud Baumia empanifu na power because obe play critical role of Baumia energy sector eti empanifu ne ba na George na post de munim ne jumedi a wodi o ma hye film dada as ranking on mines and energy committee. 18 is for the neighbors and no becano. The policy of John Dramani Mahama. The second question no no on behalf of John Dramani Mahama. Sir. Ye me yad me fear the ya na benada. Yeah. Ukwada ya wada e fear da. Said your money yet na bribia no. Koso ana ne yentena wa ha. Yada sepa ye ko na afia gudie mu nsem atwaso.